na ni abemu kama fefefe bi e friend no Dr. Edi wonye doctor na je say what the scam doctor na to no so the testness of the harm comfortatory amoapa doctor and odi ato no so awie ma akodu Germany memo na sa na mekra minim say sa ye frɛ bibi romance scam. Wow, not just a memo name one wom ho ye fe no wom de ma ho ofa no boom ba ne bi gio musika. Wow, Emma de ebi mo ekobodam mu eku ebi mu bodam ebi mu collapse. Why? Ni nyina ne se eye adiwe wakopie Germany na wan na so na no fefa fa ho a yese ma wa ye omusa no wo mo dos pa wo de na no fefa fa ho se wo be wale ai no wa hye da wo se ne doctor djuma na wo ye no wanya problem kakra nti wo pese wo ye ho ade anke be yi a wo hwe man so asabe wo mu nsam wo bi no ne omo ehwebom nti bone bo se no fa nkototo ne ma emfa be ye wa ho ade ampa so esan no wo fe ana ne bo so wo nti na man so ne ade ne atam sike ye de akodi dwa ye de kwakọ kire busuase ye ba be wale na niemei esidem ne ehwe nti ono tu sa na mo no penete se wanya kwan wo ma na o se menya problem ma misika sei o ma na o se mi pesika sei sika kese nkwa no hwa wo bisa wo man ho no baba akode sa wo te se wo de ye ma o de ye ma no amo no collapse wo solfi doctor hospital bed so no no se abemu awe mekire ne pa en wo frɛ ne say me de ne omo ka nyina menteye. In fact, still, I love you. Me daswa edo. Enti misro. Je bibia mu na bra kra me mbon kwan papa ma na sebe. Sa nkrasefo ma na omo se wadwo musika ne ade no. Bra na me mbon kwan papa bi ma na di. Na wi ye nsan didi nso enka ho. Ampa ema ye nim nyansa wrof. Ama edi etu anamo ekọ Germany ho. Ekọ lady no wokọ na te se wa arrange eye Germany police fo. Wo ma chi no. Ye friend romance scam. Me enko Germany mra owu na akoba biema on for baby e fe na kosia o me jeli ni na di mu he's wanted right na yuni kwa na kama hwese e be jeli na aka ho e be ji misika nana odim Sylvia o ka cha misika na ye wi me boa se Sylvia ka na abaji obedada me boni be na me ye o ba ma bra bo mu mebusia for boni be na ye de yo nana udi ye boni sei nka wunti nka me ku me ho aden boni be na mayo boni be mi collapse ye wunti aden boni be na me de yo mayode kwa unu nyame nko o cap na ayema no kwa unu nyame nko sana ye romance scam se adwuma na ekoso Ghana ekoso Ghana hapa nya asem ketwa obi a ye bi esi asofo ni nyina ye bi asofo mpanifo no bi ye bi se manu guomanimu ase kunkum manu bod manidam because ika omodwo man nchen wo ho edoso